Wengane zakwethu kuthiwa-ke iyona inyanga le edumile yaseNanda yakwamhlaba isibongo endaweni yaseMatiko okusola noma-ke esolakala ngokuthengela izinkabi ukuba zidubule zibulala umama nendodakazi esike sabika ngalo-ke emalangeni adlula abaphothe endaweni-ke kaDoda eNanda. Kuthiwa-ke umama washonelwa umyeni wakhe noma-ke owayeyisosha kwaphuma-ke izimali wathatha-ke u-200,000 amarandi wakhokhela-ke le nyanga ukuze-ke agwilike-ke wey'ngane zakhe. Kuthiwa-ke ubesefuna imali yakhe back, yathi-ke inyanga ngeke-ke ayilande ngosuku-ke abalanda ngayo imali ababuyanga-ke batholakala sebedutshuliwe babulawa-ke baphonswa endaweni kaDoda. Amaphoyisa-ke we-NIU-ke achitha ubuchopho izinkabi noma-ke ezazisolakala ukuthi-ke izona ezenza lo msebenzi, kanti inyanga yona iboshiwe amaphoyisa athi-ke athola lezi zinkabi endleleni esibheke-ke empophomeni ukuyogeza nabathi uma-ke bezimisa zadubula kuqala namaphoyisa abuyisela-ke bafa-ke. Inyanga inqatshelwe-ke ibheyili. Yizo-ke iy'ndaba lezi ehamba phambili ey'nkundleni zokuxhumana okukhulunywa ngazo. Ngifisa ukuthi yize uvo lwakho nombono wakho uthini, ngicabangani-ke ngalolu daba.